ina ama semeto sila gama telumbar engkau repot si jual beli adik mola jelusa murid sai milik atin ti can tenang ndek gelisah ndek resah ndek galau ndek alay ndek lebay sai milik hati nirup, sai milik iman tetap kuat, maka sering disebut kalimat Allah. Niki zikirnya orang tariqah, zikirnya orang hakikat. Mun zikir syariat nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagu tu bangkat lainangan, lagu tu pekan lainangan, lagu sagian lainangan. La ilaha illallah pesor badai kata yang nani, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nasi kaput jaga ruan baru tu bagus bungkus. La ilaha illallah. Man laysa lahu wirdun fahuwa kirdun. Sai sembayang ndek berwirid, sai sembayang ndek berdoa, sai sembayang ndek paya zikir, sai sembayang ndek paya tunas ampun jak Allah Taala, maka dengan senuh sembayang marak sembayang botek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelah badan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Amma ba'du. Nenek mami sanak bija jamaah bini laki muslimin muslimat wabil khusus dani penglinsir pemuka agama pemuka masyarakat dani kadus dani penghulu kiai sesempat rauh hadir singkatnya jamaah bini laki pecinta majelis ilmu taman surga. Mudah-mudahan kita semua dirahmati diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sak pertama sila pian barang-barang bersyukur jok Allah taala. Syukur tasatican sehat, tasatican sempat, tasatican iman Islam sehingga pelungguh tian sami elek tahu samulia niki lek masjid Tebuluh, masjid dusun Tebuluh. Tak tiang pulung sami melinggih sesuci mulia dalam keadaan sehat walafiat untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sore niki bian-bian niki Allah kumpulkan tiang pulung sami lek tahu niki semata-mata mahabbatullah wa mahabbatur Rasulullah.
untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelungum sami tereda sida-sida Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, mari kita sama-sama tiang pelungum sami kita sampaikan kepada junjungan tiang pelungum sami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dan doa mudah-mudahan pelungguh tiang selaput sahadir semangkinan nikih maupun sandeman sempat hadir karena mungkin kurang sehat, karena mungkin ada kesibukan. Mudah-mudahan tiang pelungguh sami tican syafaat lemak lejelu kiamat. Amin. Mudah-mudahan tiang pelungguh sami mau ngiring beliau tamu di dalam surga bi ghairi hisab wal azab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebihan samangkin niki alhamdulillah tiang pelungguh sami sampun tekaria supuk perintah Allah Ta'ala, supuk kewajiban tiang pelungguh sami jari panjak manusia untuk kita mendekatkan diri dengan menuntut ilmu. Tuntut ilmu ni ke hukum wajib fardu ain. Lamun tadi saran barang wajib berdosa. Dengan kita berilmu, dengan cara hadirin majlis ilmu niki tiang pelungguh sami sekedar nyingket pada cas iman. Karena iman niki mohon maaf bahasan ulama al-imanu yazid wa yanqus. Iman niki kadang wah taek wah nentun. Papah tesak ambil jaga tadah je pul-pul lalu ni iman teniki. Kadang-kadang ini nanjlok sekali tun. Lemah iman. Maka tiang pelungguh sami tajah ke si ulama berbicara tiang pelungguh sami jaga iman niki supaya iman tiang pelungguh sami tetap kuat, tetap mantap, tetap bagus, tetap solah, tetap full, artinya istiqomah di jalan kebenaran. Denara idapan malas ibadah, denara idapan abot ibadah karena imannya luar biasa. Yang terperintah ngaji masih, yang sanggup nunggu sampai jam 6 masih siap. Kenapa? Karena imannya, cintanya kepada Allah sudah luar biasa. Saya contoh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saya dah Siti Hajar sebinian. Saya dah Nabi Ismail bijinya. Beliau niki orang-orang yang imannya mantap semua, Pak. Sampai Nabi Ibrahim ini diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Isi hebat iman. Biruan contoh iman Nabi Ibrahim. Tersuruh, terperintah, gorok, bijen, padahal hal sak mustahil, Bapak. Tapi karena iman beliau luar biasa, karena iman beliau mantap, dendek niat gorok, bijen, basen. Senina kita perintah gorok, masih gorok. Lamun itu perintah Allah. Kenapa? Karena iman yang jadi persoalan. Muntiang pelunggung sami, seiman Tuhan taek wanantun. Iman kadang masih tipis. Mohon maaf. Berjumat doang paling murid terdatang. Paling murid datang, paling julu nolek. Ia bahasan guru kelai, meleh temengat botek karena aku ni. Mbe tu narak botek uning. Lemak mengat tu masjid tu ni. Jelo Jumat lalu berjumat masih kesti laik guru agama. Lemak kengat di masjid di narak baik, ruan botek saya nyontlak di narak. Embe kedan Pak Guru kuning. Malam melek Jumat marak lema aru sekolah. Pak Guru denara dai ke botek tu masjid tuwi. Arak mau mengat dengan paling julun sogul bahasa. Paling julun sogul paling murid datang. Nah iya wah botek nu bahasa. Oh. Mok paran ja botek sapelai-lai niki kenan Pak Guru. Akhir setelah tiang besar demek belik lalu ke sekolah mukdait bahasan supu ulama. Nabi bahasan ulama man laysa lahu wirdun fahuwa kirdun. Saya sembayang den berwirid, saya sembayang den berdoa, saya sembayang den paya zikir, saya sembayang den paya tunas ampun jok Allah Taala, maka dengan senu sembayang marak sembayang botek. Kembeen iman masih lemah. Baru tersekedip berterus sili, baru sekedip berterus lelah, baru sekedip berterus
Nabi Ibrahim terperintah gorok bijen masih mati. Itu dinding kata perintah suruh ngaji sampai jam 12 malam. Atau perintah 3 jam 4 jam ya zikir doa lagu perintah desida Allah Ta'ala. Lamun iman terkuat dinara istilah abad. Nabi Ismail kuat iman. Tergoda si iblis setan Nabi ni. Ismail am tegorok si bapak am tiang pun belum terbenteng tak sarang batik. Am jogam lalu milih tegorok. Apa ni Ismail? Nabi Ismail lamun wahia perintah Allah, lamun wahia manik Allah, suruh pelang beluk sanggup ikhlas. Imannya Nabi Ismail mantap. Siti Hajar bagaimana? Apakah lemah imannya? Kuat juga. Nina Siti Hajar. Aran doang Siti Hajar. Tergoda si setan, Nabi basen, ndek sili, ndek dia khawatir ang bijen, mau coba pelungguh, berembe-rembe kehebat iman dan pelungguh tiang, mau mai ya gorok bijen, meleh, mabe, no, tiang doang sakit bapak kelelah keberangan, no, iya ruan, maka tiang pelungguh sami makin taut sangaji niki, taut sahadir niki, kita sedang cas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbendah cara ke ya cas iman tiap pelung sami adin semakin mantap semakin salah. Tentu perbanyak jaddidu imanakum pesan Nabi. Pada perbaharui iman de, pada pesolah iman de, pada perbaru iman de. Beketuan jamaah, beketuan sahabat. Kaifa dujaddidu imanana ya Rasul. Berembin tak kia pekuat iman kia Rasul. Berembin tak pesolah iman kia Rasul. Sahabat bertaken alias berketuan. Nabi jawaban Nabi, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Luik-luik entah zikir jok Allah Ta'ala. Luik-luik entah ingat desida Allah. Coba bapak ibu keluik kancen teniki 24 jam waktu tebing berembuk sejelo semalam. Pira memkadu zikir jok nenek? Ha? Pira menit? Luik antat tedam apa si zikir? Luik antat pikiran isin tian tapi isin dompet. Isin tian. Zikir hingga sembahyang kadang-kadang gawe, kadang-kadang ngendik. Sembahyang paling 5 menit. Banter mun sembahyang tiap pelung sami. Masih sembahyang totok manuk. Ustaz nunasa. Berembe tata ruku sakana, berembe tata sujud sakana. Pernah ditegur sahabat oleh Nabi. Ulang sembahyang. Ulang. Ulang sembahyang, ulang. Tulang sembahyang, pira kali tersuruh ulang. Yuk padahal wah kena dan gawe angkat suruh ulang si Nabi. Ulang. Ternyata ada yang salah. Dek wah tumaknina. Saya tahun dah sembahyang lagu dek de tumaknina dalam sembahyang. Darak kena de sembahyang. Mbe aran tumaknina. Diam sejenak. Ukuran subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ia ukuran kengonek dengan tumaknina. Mun bacaan senu sunnah ayat hukum. Dak ada dek baca, dek bersalah. Lagu ia tot ukur kengonek tumakninah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kena tat sembahyang. Ngeret satotok manuk mun buru-buru sekedik. Arak nu antih. Arak nu etelai. Atau nyikene berjeluk gabah tu leah. Mun nyikene sembahyang. Kadang-kadang dia bantu tu subhana rabbiyal azim, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, sami Allah. Pira wat kadu ingat jok desida Allah. Pira wat kadu zikir 24 jam. Deka pengaji dengan pengaji diri kan dah. 24 jam tebing terberembuk. Berapa kali satu napas? Berapa kali per detik terberembuk? Berapa kali per menit terberembuk? Berapa kali per jam terberembuk? Berapa kali per 12 jam terberembuk? Berapa kali sejelo semalam terberembuk? Arak watau itu ngembuk. Niki kemurahan Allah Ta'ala. Bu makin nak zikir yat pekuat iman pelungguh tian sami 24 jam.
zikir hingga sembahyang. Lamun petiha pitu olah sekali 24 jam. Baca petiha sembahyang pitu olah rakaat 24 jam. Berarti petiha watak baca pitu olas. Dekman takbir, dekman doa, dekman istighfar. Lagu kadang-kadang masih doang arak sempat dek milih zikir hingga sembahyang. Jom desida Allah. Ia pun tiap pelugum sami berbicara makin perbanyak la ilaha zikir. Saya ingat lamunah zikir kuat, lamunah zikir tetap, lamun tuah tetap ingat Allah, maka iman hati pelugum tiang akan sami akan semakin hidup. Bercontoh mbak, Allah tulis baik Allah ni kelik papan Allah, coba hapus semakin. Buktinya lamun Allah ni kini mati. Dari namanya saja lapas jalalah, lapas Allah doan ini mati. Apalagi zatan, apalagi sifatan. Ambil contoh Allahu, pertelang alif lam, alif peniki Allah dibaca lillahi, tetap hidup. Pertelang lam malik dibaca lahu, tetap tulak jok nenek. Pertelang lam malik hu, domir hu kembali ke Allah. Saya milih hati nirup, saya milih iman tetap kuat, maka sering disebut kalimat Allah. Niki zikirnya orang tariqah, zikirnya orang hakikat. Mun zikir syariat ni la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagu tu bangkat lainangan, lagu tu pekan lainangan, lagu sagian lainangan. La ilaha illallah pesor badai kata yang dani la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nasi kaput jaga ruan baru tu bagus-bagus. La ilaha illallah. Kalau orang tariqah bapak hatinya hidup Allah. Luwek bukti ulama. Ulama ni ke bertisu. Ulama ni ke dakan merah ni kintan ngeraos. Merini marah ni kintan ceramah, hati tetapi rupa. Saya pernah buktikan ulama sulen tegal tasbih, sulen ceramah, lagu subhanallah iman tetap lampak. Kenapa? Karena hatinya selalu Allah. Kita tahun tidak? Tahun pun. Lui anda sebut kepe. Heran sawah mahal lagi rabok betul mulai. Zikir dan ini konsen enggak lain tutup dan selesai piraji rabok tu dai, piraji rabok tu dai perlu dah masih raos rabok lagu bareh dulu nyikat le masjid, bareh dulu nyikat zikir ni dengar nyikat ngoyak zikir mayan berpisi-pisi piraji rabok tu dai. Subhanallah dekat Tuhan melem dan masuk ke melet kuning mersekeloran. Zikir doa nara sekeding sila makin yat irupang atin, yat acas atin dengan kita berzikir kepada Allah. Nggih, sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tiada Tuhan selain tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad
sila gama telumbar engkau repot si jual beli adek mola jelusa muri salatullah salamullah ala ala Yasin. Ibu Solahidah, tenang, perasaan bagus tidak? Bagus. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sai mele aten ti can tenang, ndek gelisah, ndek resah, ndek galau, ndek alay, ndek lebay. Maka kuat-kuat eling desida Allah. Maka kalau hati kita sudah tenang, jiwa dan perasaan tiap belum sami sudah tenang, selapu anu meres. Selapu anu meres, selapu anu mai. Meres basen batur lauk, mai basen batur de ye. Subhan. Sila contoh, lamun atin desolah perasaan tenang jiwa seberai lagu mai nenggih lagu solah pikiran makin gelisah embem susah embem galo embem dek tenang mau manuk panggang tekuluk tujulu arah angan mak badara. Iya pun ketenangan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya tergantung bagaimana kita hati ini tenang dalam kehidupan sehari-hari. Orang bahagia itu tidak diukur barometer dari harta benda, Pak. Ndek ukur dari jabatan, ndek ukur dari pangkat, ndek ukur dari penok emas, giwang, gelang, kalung cincin berlian di awak.